Ghanaian social media celebrity Ekapemu Polo ne sentence in one sentence agofa SMP na aba omani emu emanfo campaign say yemfri no na yefa kwa foforo so entwina so no no entity wono ele ne ba no entem no na ebi so ka se ayema kwan na emra no enye adwuma na atentene enye endedi ewo omani wo. Now one of those people are advocating for that Queen Efia Schwarzenegger omo oka omo kase de emra no ayen de sefata ana ayen na no na nam so ama amanfo bi so aba be twa no so ama wo fam so no enbo bi wo mu krampo be kasa ensema nka no Efia Schwarzenegger wono ni tube odare di social media na deja da ne da eda ho na o shedros no o shatale na tse nufu ni pokwa ni adebe mu na tse wo peniti so no womma na wo di ehim social media ni emu no amanfo entwena no e wo fo ne tse the chat and show company say ne ma memu amienu James and John baako enfoni bia beto da na say akola no na no ebo ne mame anu mata say wo mo fie manu ane say no crampo no child rights advocate no obo ma baso so ma ya de so ma chi Captain Polo aso crampo no mo po ehun say wonu Efia Schwarzenegger no so afuma ono so metimi na akokot enu kwa so mo tumi di no ko crampo anka nsi a wo bedri ewo eye prison anya semketo na se na ensem no esifa kono se na pedifo ka man sem so koto onwanu ma koto ntimi wanu mada na tese Captain Polo nsem aba amanfo de target se Efia Schwarzenegger na mu no wo se fata se won koda je oni be san se wa fe ne mamme ma ne ba ko anu no enu na ama ne mamme ma ne ba ko nya kokodu aba abot na kenti ne ma sem da nya mpna twensem saga no kwa ba ye kra no kwa wa mekasa na nkeni so kasa sa no no so ba ye no se ma me se ba wa be kasa akra na kira amanfo nya hwehwani mo mo te Ghana ha wo mo ye wo kira Ghana ha se wotu oman mu na woni mu mre mu a ene memfa metoto no ene ne maame ene wo mu nua no entemasem so woni mu mre wo mo na mo nya child rights and sem no to se de wo mo bata science no wo mu na mo no wo mani ebro child rights for so wo mo nam 18 plus enti wo mo no mo pa wo mo be makwan mo maame ene o medi sa agornti so wo hu se ne maame fina no ane no na man wo kwan se ne maame fina no tutimi ko jina be se child rights advocate emra ni adwuma wo maame so ntie Ghana for o kire akwa ni tu yemfo se ebe ayensu ayemra mi ye ne ye hu yemra na ye de kasa ene maame ensem no hu bi ne so for ye kotie ono akwa na nenum asem ye ba etrensem ho. I just saw a picture circulating and Mr. involving my mom and my bro saying she's abusing his rights. Yo, come on. Let's be truthful. Listen, my brother and I, we no be pickings. Yenyankwala. Now, wabefa, you want to justify your mistakes with that, saying that then if you are saying I on that day. Yo, if you don't know the laws governing your country and you are in it, Charlie, anyone also, because you shouldn't even associate child's right organization with us. We are above 18. We decide. My brother allowed my mom to kiss her on the lips. You get me? So, haters, don't try. If you hate them, you know they care. But don't try to use that hateful feeling to say things which aren't true. You get me? Any ebusiafo masumu akana kire mu na ni mposo mu titwisa wo katwisi katwi ebubania ewo mu na se onim di oka onim di ode na ye ni nsem ode betu dan na amanfo ka se na wo mame ya ade na ye de wo mame nya de no mame ka wo akora wo so odun wa baji mu na wo betima ko mame ntokwa wo man mu entokwa eda wo mame anim a wo pon no kra mu kwagu wo kra pa no abatra no wo akla wo ni mabe mu no wo betimi akwo mame ntokwa amanana ye ka asem ye kesi asem so a wo so do wa baji mu se we di 18 plus na de na mu di 18 plus na onye na se na mu di 18 na se empo krapo no mu di 18 ya no enye mu mame ya na na se o da na deja ene ne se ne hu videos ya ebeto about na sa time nya no na mu nya nkola mu nya under age ebi so ka se akora we ni mame we training ni mani ye power wa se ni mana no a wo mo sha se wo mo kasapa ba bonti o meche wo mame amanfo bi se Efia Schwarzenegger di ode aye ni manu do aputo bo modi no enya agro de nti we nim se ni mane ye
enkola omo ye mu ana so omo nkasa no me di na ya gro bi kwa na di asan kakra yi kwa wakwa beto abotetre se enkola no mo twa emre bi na emre ne ba ensem o me ye go for mo so controversies o me koso o man ga na mu no enya asem keto te bi kakra aka se enye wonwa se na nsen ya ye ifoni e beto da se ba ko girlfriend ya eno nsem bebre a te se ne ma me no di boss so ka se Ghana for ma de ombre man enware se da se free nkola na mu no ye wo training dia ya se da de training o ma o so asha se da ho suban di e de atu da e wo abote so tina se de o asha se bebe no na te se e open doors for greater western play enche wo de be da ne di e wo ye aba ye amansan fidie eso na ne niam no sa training ya na se mpoka no play enti se na tie dia ene na se ebusafo ehun be yin se ye bi eni ebe ko se ekwan be so and what it in kwala no sifa efa because metia eye na to na do allegations o de betu jalo ochira ketu akro wo mu no ye pena no krampo no eye nyema bia wonim e wo fie no kra eye nyema enye good say akola at that age no wo be hu neti no nya ze memu anu wo mu so bani a se si ade de wo mu ejire mu se o mame lawyer o kasa mani mame se Ghana for ye ni mmra ye country a ye tim ye ni mmra ntia bolos na tese wo kasa ma mame na se enya ade a o pa che se o mu mame suban na o da ne se ni make the so di tudwa ene infoni o do so betudwa na no secretary social media ne problem bi asa na netirin dien ideology ena ye de eche ni wo mu efie ho ebe hu be yin se ye de be di echi ahwemu ana se ye nya ne se ne mamme mu ananya bro 18 tina de se o ha bi eni echi wotumi atete o mama mu design person na se boni bia eni echi ade ne yetimi ka bi de ne bi de ka ehye e asemi se da ho o wa no ya ko modi ane fa so yen wo Tumaji H comment section ho na bi am to share video way on all the social media platforms follow Tumaji H wo Instagram Twitter so Tumaji H _ Facebook Tumaji H most for munia banana ama owusua enime nam de nsemi beso mu adwentwe bia wo fa wo bi modian na fafa ye comment section wo na fa so me na me ya do mai be say dey share DKM ele chinchi me fidero edman akrobia